In fact, it will be necessary about the man. Make our heart, I a sweet or heart, Nadawma, Omidina Hamami. That is to say, or a lucra. Asante Amabra Paso. So, what Apunya, Emma would Chamia. That is a Oye. Kasatine.
who so na ha empata bi ese de ma bia ma kofi apata ansana me ba ho sese akonyana me bode ma eye nana Asuo sese me ba cho se kale na uhu no na uti no sabonku ewe guno Asuo oh we are say oh baba no fa fi ho o kra mu ache doa na se edu meni mu a se bi previous udi na tama what dey make Adum Kontihene what dey matter na se udi Adum Kontihene so atama what dey yura bafo what dey natem eti mesere efiri na kuroi se wunia uhuna eyeme na Appiah Kube a metoso miru Adum Kontihene nanano ene nanano ma ewo Adum ana so e da yese Asuo was a obey Adum Kontihene echiame eti ye besra mo se mu nyina mo ya nasefo ni frane toma na Mankran se masasi akoma na no de ya tachi efi na kro wo a obehu na obobo ni bibiye no so wonya adanse a wonia wanya amane bela na wanu ni ase na nukure ya ni hu bibi wo ho yo be nya ye paibo mesra mu se previous I do go kasa oh Adum Kontihene de se kam no wa na wo bochi amia aka fama mie na de ko Asuo yesi be ya de na wa fa to a e frito mesre ani di se de ma Asuo se oye nana be kasa be dai e di ama mie na zo bi o be ka chere ne ana condense be Adum Appiah facile Abusia Kenya se Rama apon to na afei osahwe Asante no fanyina mamenechi menso wa emundi ekuni o Asante abakosen emana titi ho yedasi emema kosa yemaye abo ndi nura nana Appiah yentinya mo ne mana ne afa to echesi ye ne Appiah Kube nemum ye kai Adum krobia ya santua one apostol ko di sieni na nana Appiah otisi mu no di akono kukumbie ene ma ye friend nana Appiah Kube na yakakasa no amana kwako ye nana Appiah Kube Mesre mimi amachi na mpendifo aho ha sami kasa aho na kasa famso zemana mo dike enchasa esie ene kenjaye ini asida na santi kasa ye esie ene kenjaye odinalo kan se obebo bi o kan ye no so wa fa to rata abem amanesi nti esie a odinalo esie odi Akan wenyai nti ne de kakra leka nuwa adawa telasi pia mama sin bosibiwa Appiah ene agreboa ene adofoa ema nyanwa mama ebe bisia na se ndikano baya pega kwa nyasi osono no boa dini ejo wa ene yitu mabisia
say every year may never do or the about it. We had a yes. Yeah, today to be the Roman and Kontihene. Adum Kontihene. And now Appiah Kube. And then I pray for number 4. Number 4. By a tenancy, a kennel, a kaya, busy in your excuse. In your studio, a Mankran at a sad in the senator, and I ain't the one I found. And I'm Bodio. Siri udia ada yang aku masuk na konsaka Asuo tahu pokoknya saya orang nak pepa opo awak di sana di biasa di sana dan saya na berada di Asuo dia ni masih bisa orang saya Abibirem no Kasatine one woman. Asuo and another tell was say Nana Asuo Mankran. At first, we are told Asuo Bari. But now, TV Soa or Appiah who Kasatine, yeah. Sorry, I'll be able to kind of person. And then, and I said, what's up? Anything? Who needs to be? Yeah, this sound is said, for me. What will I say? Or security, so why you can't find obedient to be count. It's not said. Obeto okasa abi kaka ni obi dia beta wo ti mo wa nyama so e ka so mi se ye mu dada amanye po abi Asuo obi e bi pesi na ye so mi se ye se dia wo nya chame ni ti no na dia ka ma le ka enu pa so o ba no o be ti so Asuo ya chame ni ti no o ba de che wo ni o di su ri na o ma kasa aba che o ne you pass assembly a be kana ni fie na aba bi bi abonte so na fi na o ye ko ja ni fie ko mo na so ma kana ye so ye mo ko tse no ene wa to kwa achari ni mali ye na na ko wa dia no yo mo ye na dia ubu wasma na mo ye no kasana na ko la chamene o Adum Kontihene ai ki no mo na dia na ba be ko de mi se o bunya ya be sa ko le bi ti mo be se ye se na mi ma o se o ma o ka ti e wo ene o tru nyansa e bi ti an mi ka sa na wa tu alo o sa be kan o ti an na ma ni ka sa ka ko ah